nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 26 Werurwe turahimbaza mutagatifu Rafika Pierine, turahimbaza mutagatifu Aki, turahimbaza mutagatifu Filotea, turahimbaza mutagatifu Victorian. Reka mfate akaruhuko ngaruka turebera hamwe bimwe mu byaranze aba batagatifu. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. None tariki 26 Werurwe turahimbaza mutagatifu Rafika Pierine. Rafika yabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 1832 n'umwaka w'igihumbi 1914, kandi turahimbaza mutagatifu Victorian wahowe Imana. Turahimbaza mutagatifu Akira ndetse n'umugabo we Severiyani bajugunywe mu itanura ryaka umuriro Karizariya muri Palestina bari kumwe n'abandi bagenzi babo. Turahimbaza mutagatifu Filotea, umubikira wo mu gihugu cy'Ubudage. Filotea ni umukobwa wo mu mudugudu wa hafi wa Norvège mu gihugu cy'Ubudage. Yari umukene ariko akaba umukobwa mwiza cyane ku mubiri, ariko ubuzima bwe mu Mana bwari burushije ubwo bwiza tuvuze, dore ko yiberaga muri Nyagasani. Ubuzima bwe mu Mana bwari bukungahaye cyane. Aho yiberaga mu cyaro yabaye akurikira ivanjiri agera ku butagatifu rwose. Yaje kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi 1430. Turahimbaza mutagatifu Fitoriyo umubikira wo mu gihugu cy'Ubudage. Mutagatifu Victorian wahowe Imana, Akira, Filotea, Rafika Pierine duhimbaza uyu munsi, mudusabire. Namwe mwese mwagize umunsi mukuru w'abazina banyu batagatifu, mbifurije kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Naho ubutaha.